u subotu, mi u nedjelju u Tuzli. Znači, mi smo ušli po meni čak i dobro u prvih 10-15 minuta, međutim taj gol nas je presjekao. Ušli smo u puno tehničkih grešaka je danas bilo. Drugo podvremeno smo s nekim zamjenama i promjenom sustava došli do nekakve pozicije, izabili gol i došli u situacije da i izjednačimo, međutim nije bilo dovoljno dobre, koncentracije u tim završnim šuterima i sve su lopte završile izvan gola. Tako da, šta da kažem, ponovno čestitam Želji na pobjedi, to je to. Pitanja? Može. Za gospodina Milina, evo opet slična i igra i priča nakon utakmice kao prije 10 dana protiv Igmana iz Konjica. Moramo i to prokomentirati, dio navijača iskazao je svoje nezadovoljstvo, čuli ste pretpostavljam skandiranja s tribina, jeste li razmišljali o ostavci? Nisam razmišljao o ostavci, poslije šema bodova danas koliko je imao prošle godine nakon 15 kola. A ova liga je ove godine puno jača. Ali ste i obećali da ćete... Obećao sam sredini ljestvice, pa ja sam mi smo sredini ljestvice, nismo išli gore, mi nismo pali ni jedno mjesto danas, ja mislim. Mi smo dalje seriji, tako? Da, ali tu je Zrinski koji će sigurno preskočiti. Izgubio je danas utakmicu za koju su svi misli da ćemo borca dobiti. Ljudi, budimo malo spušteni na zemlju što se toga tiče. Ja radim svoj posao pošteno. Ako ću ja sam biti toliko egoista, ja sam na veliku Gospu koji je veliki praznik tu radio trening sa Zvonom Begićem koji se vraća nakon mjesec i 10 dana od ozljede. Svima sam dao slobodno, ja sam ostao tu, nisam išao kući slaviti taj praznik koji je isto veliki praznik u Hrvatskoj. Tako ja radim svoj posao pošteno, ovi detalji koji su danas bili. Mi smo stvorili opet na kraju dvije mrtve šanse, gužva, nismo zabili. Sred lopta prošla na Željenu stranu, prošli put smo dali evo gol Čunda sa 30 metara. Mi se trebamo, to sam rekao šta znači ovo. Znam da je teško da se izgubila utakmica. Koncentracija, veća utakmica za 3 dana. Ja sam prošao te utakmice svaka 3 dana, ali sam prošao po 2 mjeseca od Dinama, kad sam bio pomoćnik i znam koliko se igrači i stožeri troše. Evo sad je završeno, kolega već sjeda najvjerovatnije u bus i gleda teče protivnika. Kao što sam ja osledio u Tuzli u bus i gledao Želju kako igra. Znači, ajmo biti malo realni. Samo to traže, ništa. Ja vam kažem, znači, gledajte, upravo.